و اگر دشمنان به صلح و مسالمت تمایل داشتند تو نیز مایل به صلح باش و کار خود به خدا واگذار کن که خدا شنوا و داناست. Afganistan birliğe qarışır ve bunun üçün Afganistanın her bir vilayetinde sulh ya birlik üçün yığınaklar geçirilmekte ve bu gün hem Impact Ofisi tarafından Balx vilayetinde okulçular arasında birlik doğrultusunda yığınak geçirildi. Bu yığınak hakkında Impact kuramasının vilayetler boyunca başlığı Nurullah Azizyar cenapları şöyle açıklama veriyor. Bu yığınağımız Guftuman Sulh adında ya sulh gepleşige Mazar Şerif şehrindeki pantonun mahsulleri bilen berguzar oldu ki hem Mazar Şerif'te pantondaki olanları bizde davet olup böyle olan didgası nazarları olan peşnihatları sulh için alındı ve bu peşnihatları nazarlar Musali Milli Şuraya Ali Musali Milli'ye gitmeli ve cavanların didgalarını orada bize derc etmeli. Ve için bu barnamamız 7 zonda Ningalhar, Kabul, Panjshir, Mazar Sharif, Taxar, Herat, Qandahar viloyatlarında barguzar olmalı. Bu yerda bizler bularning hamma nazarlarni alıyoruz. Etchik işimiz nazar almak ve bularning angizasini ko'tarmak istiyoruz ki sulh va'dada o'z nazarlarini bersinler. Sulh her kimning bir istagi ve Xudoning bergan bir haqqi. Buni hamma istiyor. 7 yaşdan 70 yaşgacha Afg'onistonda istiyor ki sulh kelsa. Ve bizlarga bu edib işimiz şu sharoitda ham shu sulhning kelmagi uchun ve tezroq kelmagi uchun shu ishlar etamiz. Ahmet Şuayb Bayat yığınak katnaşıcısı Afganistan'ın birlik ya sulh ortaya gelmek doğrusunda şöyle nazar veriyor. ما اینجا امروز جمع شدیم به خاطر نظرسنجی جمع‌آوری نظرات جوانان و چی در فعلا در شرایط زغی که ما فعلا قرار داریم و جوانان انگیزه‌شان از این جنگ چی است و چه پیامدهایی را داره این جنگ و ما قسمی که معلوم است در ولسوالی ها بیشتر از ولسوالی ها سقوط کردن و ما از قشر جوان جامعه خیلی اضطراب و استرس دارن و ما هم امروز جمع شدیم به عنوان یک شهروند به عنوان یک جوان به خاطر نظرسنجی درباره صلحی که قرار است بیاید حالا معلوم نیست که میآید یا نه. دنیا کلا روی یک احتمالات استوار است شاید ولی ما کوشش بیشتر ما روی امی است که ما تا جایی که میتونیم هماهنگی بکنیم تا جایی که میتونیم کنار بیاییم و این شاید بیاید ما تا حد توانی که ما بتونیم کوشش خود میکنیم. Balx vilayetinin okulçularının aydışına göre birliğin ortaya gelecekliğine inanıyor ama Taliban güçleri anlaşmanı imza etse ve ayal kızların içtimada bulmağı ve yigitlere hak verilmege ve ayrıca hem Afganistan asasi kanunu saklanmağını isterler. باور به صلح داریم در صورتی که طالبا بتانن موافقت توافقنامه را امضا کنند که در او حضور زنان در اجتماع در نظر گرفته شود و همچنان حقوق جوانان و دیگه قانون اساسی حفظ شود و جوانان و زنان که بیشترین قشر جامعه را تشکیل میده اینا به حاشیه کشانده نشن. باید پروسه صلح جوانان نقش فعال باشه. نه جوانان در ستون فقرات دیا و ستون فقرات باشه یعنی نقش کامل رفته. یعنی 75% افغانستان نفوذ جوانان تشکیل میده. خاصه همگیری فعالیت‌لرده و ارگان‌های دولتی ده و پروسه صلح باید جوانان سهم فعال باشه ولی حتما از نمیده اشتراک است و وارد تبادل نظریات حکومت باشه که جوانان هم نظریات‌لرن شریک هستند. همه افغان ها اگر باور ندارن چی میگن امید و آرزوش دارن که باید در افغانستان صلح بیاید طبعا اگر وقت خود دولت مردان ما خواسته باشن و همچنان گروه مخالف با حکومت توافق کنه صلح میآید. بالای مفکوره و آگاهی دهی جوانان کار شود چون اکثرا جوانای ما آگاهی ندارند در گروه های مخالف میپیوندند به عنوان ما جهاد میکنیم. خب جهاد در مقابل
کفار میشه، چون ما مسلمان هستیم، در مقابل مسلمان جهاد نمیشه غیر از اینکه امر بالمعروف نهی از منکر بکنیم. درسته؟ تو نمیشه که یک مسلمان یک اندکترین یک گناه صغیر انجام بده ما برای مرمی بزنیم یا از بین ببریم. این خوب امکان نداره، این جواز نداره، چون در اسلام هم ایره نفرموده. میتونیم با زبان خود اصلاح بسازیم دیگه. ان شاء الله صلح میه بخیر. امیدوار هستم. Balx vilayetining yaş yigitleri we okuçuları ülke birlik gelmek doğrusunda inanýarlar, amma geçen günlerde onlarca uluslararlıklar Taliban güýçleriniň eline geçdi. Bu böyle bir hal ki Taliban güýçleri birlik etmek doğrusunda kararsızlyk bildirýärler.